Hey friends, welcome you guys to my channel. Saya Cynthia dengan Anisha. Okay guys, ngam tang la thak ya namal ba, pila da biing la da belum yeng, la da besar yeng, and day tang ni kamera shabar, yang shaja kamera thia ti mentang orang anti ada kopi namal balayu ngala thai ngala kwat di sha na do mene te tang bang orang anti ada kopi namal balay ngan kam ja ka sho sam thia shibet por lai jing lai thot. Ni haban legend dai takadaw mentak singi saka legend dai saka shoot video mentak singi tang khendiat hi namal balai ka weng berbenoi fi habi mentai dang shat jin shat chin shija ishat ayu berbenoi fi ishat pork ribs hot yummy mal senong pork ribs ngala jaudu lupa an ngala kwa bam ti tang ba nginum yo ban pen i full recipe mentak singi fi baro namal balai ni kerki te nginda pen i full recipe shibet kan kam drong ka video teng gila aslamam te okay guys mentak singi ngin pen i tang khliat tinga mentangan enjoy no shaka di coffee ban me i nha ban shan no kata nga thlai la jan i shpangi te me i shan tinga ngan enjoy di coffee te kin biang se shpang Guys, te menta pet ngashat na pork ribs terus ngi jangan seperti ha kau ka video kum na ban shat kan ya. Kan dengan pork ribs sekali te ngimut ban nyabam no te kan ketika Thai pork green fried rice kelab order na American restaurant kelab nyok ani American restaurant ni pork ribs new fried rice supaya she span rupau she have hani dan langka do sniang ru hani kerja do sniang bahe teupian so man kenjur Paching pamdeng ai mun me try ni ko pon ta sham shim jambam ko pon da me try ni ka bam nom ting me paching ik tan shmai ai ka bram shmi aman ini nyabam no wow guys ibang ha ka do ini fried rice itu tadi ha pork ribs ai ba ka rồi đấy bữa thứ hai dia dok baba siap hit ka bang ha te kejar ko bes deh ni sibet am demi ang ni dan kam shuban bam ni shabam no bam kadang pa na yang te yang ni kadep kedua am siap thik ben tu dua đây bao nhiêu thik thik tangi tu nó miêu ra pi thik kilo am na itu kan bắt dụ bằng nằm miệng thanh thân và nòng pasok am tu siang hot grapes jangan seperti ini kalau kamu share ni mah. Tapi dia mak posyo abis ni no, sepang.
Kadawan si pelamin mo. Benang yuk kedum. Hai. Hmm.